Manchester itu. Manchester City ya, senang. Mereka mereka. Yang lain. Kamu tuh tidak. Isan tuh benci. Itu tidak jadi. Ilmu mana? Ilmu kamu tidak jadi. Ilmu kamu tidak. Isan tuh benci. Dia kau tidak. Isan tuh benci. Uang berarti kan aku banci dosa jangan. Nah, aku boleh apa? Negara cakap di Urbau Nusan ini waktu ada si Manchester United anak itu. Ini. Kau kubah. Anak juga mau kita. Ada di Alan tuh. Anak cakap ada bahwa kubah kita ada. Kalau kau tahu ya, cakap punya alat. Andre tak, gercen wali gercen deh. Sekarang apa? Asal tidak lagi, mana itu tidak lagi, gua butuh pencuri. Abdul Rahman tadi lagi, mereka mau jadi juga. Oleh upaya di bahasa jalan tiga kali ni meeting. Nah, benar. Tak, saya tidak nyuruh beritahu tu libat. Jamu asing ni bikin. Ni kalau ada kisah ni, Arsenal ni mungkin Arsenal win nanti. Maka mesti Arsenal degra Arsenal yang tekan berapa main tadi. Degra macam tu juga. Degra Arsenal akak jaya dijawab si khair sini lalau. Degra Arsenal macam tu. Makin mana? Saya tahu mesti tinaran because Arsenal mau yang degra tu kata kunjung tu tinaran. Marisha. Yes. Mainin. Mereka mau kabar. Kenapa pun mereka pertama ya sama. Wali bahasa nama tinggi berbahasa ramai orang itu lepas kita baru lama. Ini orang dekat juga sebut kereta Arab itu berlawan pun lalu kaya. Lagian TJ, lagian GT. Ya sengaja alhamdulillah. Ya ada kamna. Mana berada? Nanti aku syabih keren nak isu awak cuci tulisan ini. Tadi main tentunya dulu. Makin berdua, kenapa buat? Makin berdua main dulu sih. Jadi aku mau ajar orang kado dengan betul. Gua tenis tu, gua tenis tu dia awak tu, mani kusna kita kan lalu tu. Ya, ada. Okay, score it and guys, anak aku banyak terkadang. Ada yang buat kamu ada apa? Kami kasih orang lah. Yang kami punya dalam orang itu kita cakap juga. Amri, wah ini saja apa ini? Azimnya belum berkalah, azimnya. Kami kini makan kulit apa? Masih ada yang terjadi tetap bermula. Mana segaru? Tanya, dua yang dokong. Keessi koo yoo milli Arsenal dhiisu afaan Arsenal bar wallahi duraan jaadha bar gisee ilaalu qaama guutuun ilaalaa bar boo ija qofaan miti. Amma Arsenal si jaala moo nas si jaala? Ati yoo eenyu si jaala?
Ati eenyu si jaala? Gaaffii nama si gaafa deebistee dangaan Arsenaal moo nas si jaala? Mati. Waan walitti dhufne walitti fidde gaafis amma. Seeraan wal dhufu. Maara walitti dhufu. Warri Arsenaal na deeggara harii maal taatulsa? Jarri si baastu akka si adda kan marsa erga xiyyaa dhagii anaaf si amma si gaafataa dhugaa fi Arsenaal walitti dhufu bar. Arsenaal moo ana hoyi Arsenaal moo ana si. Okay, ati kilabii kana keessaa baatanii si filagaa akkas. Kilabii kana keessa seentee mitire siigzen jo kilabii kee waliin miti. Akkana waan kiyya qabadhe dhufa Arsenaal dhiisi kootte masinya dhiiste dhufu qabdu. Dhumatti Arsenaal moo gara kiyya dhufta waan an jedhu fudhatta. Akkana waan kiyya qabadhe dhufa Arsenaal dhiisi kootte masinya dhiiste dhufu qabdu. Dhumatti Arsenaal moo gara kiyya dhufta waan an jedhu fudhatta. Dhugaa rabbii Arsenaal hedduun jaaladha imimmaan na qabuuf deema. Dhugaa rabbii wallaa hedduun jaaladha. Anamma siin jedheera. Atamma dhiisii siin jedhee anamma gaafii keessa gaafadhe gaafii kee naan deebiste moo naan deebiste? Maali si deebisa gaa? Bar dubbii. Mammaa tayyuu naamine itti yaaddayyuu. Na dhukkube. No. Dachii jirti. Ayyee Arsenaal goolii. Ciao. Wayni Arsenaal nan beektu bara anaa isii beeka malee. Way faxaarii anaa isaan beeka malee isaan nan beekan badhaadhachuu qiyyaa'u. Way kuno akka Joon Daani'el mana hidhaan hiixanitti kuno anis mana hidhaan ana hiixan. Koomantii warra koomantii jala deemuun durmaanuun ta'u. Joon Daani'el osoo koomantii ilaaluutii achi seenee. Wayni amma saakkaan nan beeku mee anaa isa beeka bara.